Trabalhador Timor-Leste neng lu recintolo assina contrato atuba serviço e Coreia do Sul loron lu recensia fulan janeiro tinan rehun ruarun lu recintolo. Secretário de Estado de Formação Profissional do Emprego realiza cerimônia de despedida no assina declaração e a salão Timor-Leste sexta-feira semanane. O tema Itahakarak, Coreia Nemehi Semailos. Total trabalhador hamutuk na ing neng nulu recintolo composto husimane neng nulu resin rua no feto na ing ida. Diretor Emprego Exterior Filomeno Soares Hateteng, governo Lihusi Sefope, continua a preparar trabalhador Sira atuba serviço e haraliur. Jadi aborda kita pakai terdekat ini sampai di hari Tunisia ya. Sudah Janeiro ini saya mana kami kena sel minus itu dan itu rapat dengan macam plan kami kelihatan balik ke barat kita. Dia tidak mendorong yang si area si area pesisir apa. Total emang untuk yang mana ini yang simpan sampai melihat di mana ini tamu oh sudah di internis dari tamu si Korea mai untuk yang itu logo yang lain solo lain hati dah file medical yang lain dari luar sudah mulai finansial tentang lei di sini nak semua orang segala dia sudah perhatikan hal tadi itu disebut perhatian depan nih orang semua sudah maksia kan kalau ada kali kemarin itu dia kata kali orang sudah itu komunikasi pada Korea Iha início tinangne consegue manda ona trabalhador naing atus ida neng nulu resing 5 inclui grupo Ikusne. Grupo trabalhador Ikusne se serviço iha área pescas no fábrica hamutuk trabalhador naing neng nulu resing tolo. Tuirlos haruka naing hitunulo, mas bem naing hatmak falha medical no naing ida ia problema finanças. Entretanto, representante trabalhador Cristina da Silva sente contente tambah hetang oportunidade ba serviço ia Coreia do Sul. Hetang oportunidade atuba ujikan impian sa ami dia begini bersih merah atau kolega barat masih hingga kontak itu kalau bisa terima di dia rasa anu sih untuk konten atau buntu saya bahasa ke buntu itu hetang di kontak tuh si seperti body konfiran itu di pasal bisa salah bulan ini Fulan tadi bulan hetang kontrak bulan gitu ini sana kami kontak tuh si pocong dia area Korea punya pocong di hidup dia kita tentang serviço yang polisi baru nakan di sini teman-teman. Reportagem Efifania de Carvalho, Domingas Amaral, Febriana dos Santos, Televisão Timor-Post.